posploteni, da se sobereme v neka nova plato, da možeme što pomasovno da go izrazime naši otrevo, bez avtobusi, bez da možeme da gi terame so silo naši desograjani, kako što to go praveše Zoran Zaev za jedan drug projekt. Da dolja slobodno i gandijevski, demokratski, da go izraža svoje otrevo protiv site ovije crnila, ekonomski, politički, nacionalni omalovažuvanja što ni se slučija ovije godina i polovina. Godina i polovina ja uništuvat Makedonija. Mi vetuva 5% rasta BDP. Se sekjavate na ona programa koja što je narekla život. Pekol donesa, temnina donesa kaj sjeko jedan građanin u Republika Makedonija.